Wat latam ke PSG Henry mari tendang bat ke Bayern Munich yang pidang sengah bat ai ke balai pe sejesen syakane ke video ke jengkerpa dia ki paralog ki bampa daban subscribe sengah ban yon YouTube subscribe button ya pe ki beramon thamai hakane ke channel ke jingela kai semi final first leg hapdang ke PSG persya ya ke Bayern Munich haka UEFA Champions League kalong sisa ke jingela kai ke internet bat ke bayai khat ba haduk kata-kata namar baro artali ki kanun kidai ki baklain bor haduk kata-kata banyak kon banyak tunjuk bor hapadang kawai ya kawai pat ke kolom habapai pat pe syakane ke jingela kai dai ke Bayern Munich ke bayok swaban penki ya kejar lengba u hariken dang hakim menit ke bakat nyau ke bawan lengba ke penalti handrai de hakim menit ke ba arpo saw ke Paris Saint-Germain kaliok ban penpai ya ke deka gol lengba u kuarat skelia nang ta hakim menit ke balai polai ke Paris Saint-Germain kala tam dan maka ya ke Bayern Munich lengba ke gol ke balatap do cuan Noes ya ke bol ke balapan bo da udem bele handrai hakim menit ke besar peway ke Bayern Munich kaliok ban penpai ya ke deka gol lingba u olais ya ke bol ke balapan bo da upal loving bat swaban kuno ke jingela kai jong ke kelas step kata hakim menit ke besar pusan plus iwe ke Paris Saint-Germain kala tambiang syekhamat lingba ke gol ke balatap da udem bele ke bawan lingba ke penalti kumta habakut ke jingela kai jong ke kelas step ke Paris Saint-Germain kala tam ya ke Bayern Munich da lai la arkol kumta hake jingela kai jong ke kala ke baar sejesen biang ke Paris Saint-Germain kaleo ban penki ya kejar lingba ukuar skelia ya ke bol ke balapan bu da hakimi menit hadin ke neka gol kata hakim menit kebesan pepra ke Paris Saint-Germain kala penok mensen ya kifan jeng ke Bayern Munich hakaba hakim neka menit kaleo biang ban penki ya kejar lingba udembele ya ke bol ke balapan bu da udeu kumta kat haduk ke menit ke bah Andre Posau i kumba ke Paris Saint-Germain kan salah ban pelem keput lene ban pelem suk deka bajam hijai ya ke Bayern Munich hakane ke jingela kai namar kat haduk kane ke menit ke Paris Saint-Germain kaleo bantap haduk dasan la arkol ya ke Bayern Munich handrai ke Bayern Munich ro kam ailat hitron ya ke Paris Saint-Germain bahkan job suk ya ke hakane ke jingela kai kumta dai hakim menit ke bahan reposan kaleo bantap kol lingba upa ke meno ya ke bol ke balapan bu da ukimi lai menit hadin kane ke gol kata hakim menit ke bahan repupra sejesen biang ke Bayern Munich kaleo ban penki ya kejar lingba Luis Diaz ya ke bol ke balapan bu da hariken bat kumta haduk bandakut ke jingela kai ke Paris Saint-Germain kalala ban pelem ya ke Bayern Munich hakane ke jingela kai halayeng jung ke Paris haduk dasan lasa gol watla ke PSG kalala ban pelem ya ke Bayern Munich hakane ke jingela kai handrai empat la ban ong bahkan sayok ban rongsuk ke final jong ke Champions League namar ya ke jingela kai second leg kan sedai halayeng jong ke Bayern Munich kata haka hanyau terik ubnai me menta usnam arajar arpeu hendru haka por kat ar citeng palat citeng senya bat ya karai ka bakado bantip mano banyo rong ke final jong ke Champions League hato ke Paris Saint-Germain lane ke Bayern Munich on setip dai hakane ke jingela kai sagawai pat ke jingela kai semi final first leg hakane ke Champions League kabalong hapadeng ka kelab Arsenal persya ya ka Atletico Madrid kan salong shibit kamet pada citeng senya hakapor kat ar citeng yano pin kersya na pedeng kine ki ar teliki klub kiban sayakon persya shibit kamet kata hapdeng ke klub Arsenal persya ya ka Atletico Madrid sepenpau ya kicing perkat jongpi haki comment section kublai shiboni pe ki basngam batpej ya kane ke video